Jalan terus, syuting, foto nggak keren. Pinara ini poparana. Ali itu hade bata manami, manatap mahosian habang sami, manatap doho mamasu-masu keluarga besar Pakaraon. Asa totong di bagasa pangiring-iring ni tangamu, padonganyo munasida, dinalaho manguruti ngulu silehonomu, tunasida. Di parsita rohanami doa di Tuhan, di parnakok ni mata narion, nakok madoh nauli naringgan hahi pasok pangabahan, hagabion nang hamoraon, hasangapol lehonommu, tu sude poparan ni, oppu maradon nadon nabakara, nari ingananon, dohot nari akapar serahape. Ale Tuhan debata manami di dung sae, ulahok kami ulaoni, patakoko sari-sari tu batu nabir. Urutan nai matok kinari ulau las niroha di puguni alaman ni keluarga Bakara atong sahat di ho mahamion paluas mahami di bagasan las niroha na siakui mangulahon ulaon ada ni hami halak batak o Bartulo moneroham mga sahod Yesus Kristus Tuhan nami upa sahat tami ma ngulu nami tuho sesa nang dosa nami be asalam tamahami gabi anak komu asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holongi rohani de bata ama doho parsauran nito di parbadia mana madongani hamu saluhukna amin oras mahita natulus mason nari tu puguni alamat tak di tata Syuting duitnya. Sabar. Siap. Masih belum ketemu ya. Opung ini malu-malu kurasa. Malu-malu kurasa ya. Sado. Enggak perlu gijang guys. Baru coroman dong sih sudah. Itu biar dong kita masuk tuh ayah. Kan habagat anak kopi. Jadi waktu kuliah bang. Kami udah tua muna. Mau dimasukin itu. dapat ala nampang sada ulau tope daulahon jala ulutat tamamuse Melalui pemasuk lah ya anai kamera nai kami pason nasyakui jala di patong kuasi ni roham di hami buihu patu pahami ulaun sadarion lumubi tahe keluarga ni paranoku Maradona donna bakara tahe diari na sarpui dinaung pinatu panasida mangokal huli ni anakku Telepon jo Pak. Kita mau nomor.
Video. Oke. Opung apa itu man? Saya lupa. Enggak, foto. Tadinya aku syuting. Lagi namboro.